جبر دیاردەیە دزیە کابلên kehrebê yê ku niha hûn dibînin, nêzî di sed gundên zirganê serê du heyvan bê kehrebe ye. Em li niha li nêzî gundê tilbê derin. Xetên sereke yê ku hûn dibînin, nêzî 2000 mitr ji aliyê kesên xerab ve hatiye dizîn. Bi xwe re nêzî 200 gundên zirganê bê kehrebe hiştiye. Bêguman girî û gazinên xelkên zirganê hene. Her çendî dibêjin me serdana rêveberiya kehrebê ya Tultemir, Hesekê û Dirbêsiyê kiriye, lê kes xwedî li giriyê wan derneketiye. Kehrebeş kengî xwe kiriye? والله ما هو ني وقت ما تقريبا شيء. Ev kê ev diziye? والله دزاد زي عم نزعلن دزن قش فريتي وهو دزاد زي ما كيف. We serdana navendên kehrebê kir? قريب طبعا ما ام بقدر بيصير بيبين تلتمر وزرقاني شو قوتن؟ قوتن هاتي دزين قوتن زاد من الان انا كاري تشيكن وكسك حتى انها بسرمتنا هات كسك نهاتي واج وبي كس نهاتي حتى انها هون چه دخوازا و چیه دخواز؟ دخواز اما في كهرباء تشيكن دنيا قربي وعالم شوتي هندراد وكهرباء ضروري لازمه آوا مسر كهرباء خوارنا مسر كهرباء جيانا ما قصر كهرباء از دزانم افخد حتی در زرگانی یعنی در دور از ست گندی سر. دور دست گندی هاي در حياة آخر گند دور شيخ فاطمه وان در يعني قركي دور مسافته 80 كيلومتر در. یک گوتن هون ج ریوبریا کاربی چه خوازن؟ هم دخوازن قال لك يزو بيه كهرباء بشكر ودخوازن كشيء بكهرباء. بله. ساعتها وخش بيه رحمة الله. بله قال لك سپاس جبوه. وسپاس جوارجي وسركفت جوار. بله سپاس.